Sinong kasawan humanati minsanan napakatilaw musam kanang misisa at ang pag-iswasan. Pinaringan isang kanya sorga kung sino sa pagbabayo ay pag-ilambus sa maya isang puluhan anong barasan na natakay ang kasawan tayo. Kung sikaw to ang sa kanay santab na pag-ibig mula yung lahay nga tarimon lahay na ginawin umukab tarimon lahay lagi na nakakot susunod ang panundukan ay nuntak di karapan sinasamayang lahay di sana ang bukan Amen. Minsan po mo sugot sa nang kaswabon asa nang duon hapadom duo adaw tulan kalimo dat kaswabon na bay no nakura to alambat-lambat di bay no kuan pa nga akan kahari sabat di apatut nakalambat di hari sabatam awal di bay no asamputul dit jadi bay na napati nga tulo na papanambarasan dati kapuhangon di paimpasi taput na pala mano nga anaro kapiyo nga tayo batas di paimpatay paingkuro na ko gyati kamundat kapuhangon di paimpasi tayo batas di paimpatay intangan to kono padilo nga hinggo ko hilod batas sa paimpasi ko kapuhangon di paimpasi ko batas di paimpatay karahian no pag kinarahingan nga mo itinapot inapay kapatayon di Yesus nga miagal dadit kamoyan dat isoot siyo ano pag kinarahingan karahian nga inapay kinapatayon di Yesus nga mandati sa roho dat ay isoot karugian nakuro tuina pahit pagangatan do sanong ipinokito umadati nagi pagumuan di pinatahak ko kinarahingan miampay dat kapuhangon moedad ina pahit perbendaharian na kinarahingan nga asuangan ina pay batas sa paimpatay nga isoot pongponingolon di koronob montok kapuhangon di paimpasi panano da kinarahingan mumunsay ta kada batas-batas sa monikita daw isuang ko boboyuhon dito sonong nagi titahakit kapuahang montok ka kinarahingan kada takanada panahak dati tahak isuang dat kok kada takanda panahak kot akuri sayra da mandati piagalo montok di tulun-tulun di mamagunoh dat kahaharan montok kot kepentingan sendiri miampai da memusi batas-batas mo ni kita daw iati na padanga mamuhondom tokod nuno tamodon di tampinay di kalisihan toko kapuahangan di paimpasi teko batas di paimpatay kamuan na pay tampinay nga ina padahit manta ka na padadi piagalo idit kinapatayon di Yesus ikapuahangan dati nga dadi apatut dat inapahit
panahak toko teko i pono muli pono kodung tokod pun toko pelayanan na kinorohingan nga akuri numan buti kape umbulaya ida hitidat ay kada toko no panahak dat akuri ka janganlah mereka membiarkan pemberian dalam jumlah kecil kepada Tuhan. Saya na pod dengan dati imbulaya ilat kamondat ay titahak panahak nga imonopod kaubasan no pod dati pagungu titahak nga timpunon no bo timpunon no teko it antakan dit kapuriman tokod harot kauntungan ki haro-haro inapondi titahak dati nga pay maha-maha nagi pay maha-maha mga ay sangkurap pero pa sa ringgit kasari nag munikid sa baton bobos piandad it pay maha-maha nga 5 ringgit lebih kurang tadi jadi narigi kagumuan nandam sa ringgit mo orikot no hit dana gereja tabung gereja man kudu hobay no kano hopo 2 ringgit nga ay ikajarangan mo ti hopod piya ringgit di basan ni sa ringgit mo tumanod na pod ay pengalaman nawayaan dat kampay iswa nga mangintab iti kausinandat gereja nga tok ajarang no lah haro di kopyo nga ajarang no kopyo karuba dat serad mamungut takod ay tabung gereja teko dana pembangunan gereja mamungut takod dit persembahan sekolah sabat teko it persembahan khotbah ajarang alambat atau digi ajarang ngaharo hima dot limun hopodo ringgit aku pun ako balat nakatanud domongin to batusin da gereja i persembahan teko santab no padit suway na persepuluhan lah nga suway na pa persepuluhan ako pun ako rubad hatus sa persembahan hatus sa ipasang kayu pasang kayu ko pasang bambu pasang kayu ako kumbal no korban no coin top dot tabung gereja hatus tinaka persembahan khotbah teko sekolah sabat hatus pasang kayu wah kumbalay to ko dia tu kada nadad ila napot titahak dati nga akuri hali piadat boros na po di Yesus antakandat pinapatahaki sa ulo na janda miskin pakagu nga inaboros sa 2 peser no piagalan na padali dit dong kagumuan ay hatus si dambokon 2 na ko daw sinatinaha hindi tagumo nga no kadi Yesus sa hiridi isiyo na po nga minanahak mantadit iri na harap daw ka iri na harap ay so na suway iri na kamo yung dat pagumundi sa to iri titahak kapagayo to tatako ngayon po yung haro jadi ukaban na di kayo bi kaban intay nga hatus po di tunggal nga mano poti ka nga kadad harari katu man pakatu ti harana po katu nga asan sagan marti di nga mano poti kan asalat
man napakatuti kam ano di puhang kopi yung ginawad ti may katu ano sumambayang i doroni sumambayang ba kano katu sumambayang haran na pa'y katu hindi nga iti edit haro pada pilihan dasway ay sa indo pamaliwagas ay sa indo pamaliwaga isay na kailad gumu na gidi wagas at ay patahakon na kinarahingan nga ilo na po ay pangunsuban nila manahak to kada panahak takuri ka nga o kuri ko o gumu nga barkat nga ilad montok kolenan na kinarahingan haro nagiit manuang na rilod do sumonong aya siyaw to ako di ka nga piagalan to na pulot ay penyukong to muntak kapalayanan o kuri ko o gumu nga haro na magiyak mantad ko ako manahak at sukungan dat ay maya dilat ay persembahan te ko tabung do gereja rasang ulo na tambalot antakan ko di nga minambuka ako mamutong induo nagisugot to ay lanta ka na tiputungan dat ay insan na po bukawo induo kasugot intalo ay so po pulot haro nga ang ngayon dagi ako ko piwo dit panahaw man lupod agsika po man ubatay lagi siuhon po ya kada may panatasay original siuhon gam ano sa puro kakuat tituban jadi talibod itambalot ay membuka ko memutong ko kaso memutong nga membuka-buka ni dati nga ay say orukut-rukut kaku nga nukasyo tusin na magia kasya asal lahar kehadiran lu tusin na magia kasya apa poti gitu jadi pengkana gila penyokong dati muntak kepelayanan pinarhingan nga haroy mo titimpu-timpu dat ay tepat lagi unsubon takay manha katagumo nga subu-subong iri na gya haro mo iri na haro na budget mo na pumaliwagas dia penuanggam niya kakarita pumalid miyak makan naik miyak makan kita ko dari kari katalimon ko dari inggit tepat kay nakita ko di pumalit tantalo pinaka ko mualo ka irinya grade 3 nga in ko dihit pinatahak ng iri no nga osanong na to haro mantad ka aiso nga iyati na pa nga manahak miyampad iri ni haro osanong nga ginawad ay manyukong na palayanan nga dahon na po panumbayaan ng asal na manahak kadi nga iri ni kapuahangan dati iri ni kapuahangan na ginawad sa kiran na po ay sa kapuahangan no din kay manahak ano po atudo ang ginawa titulo nam sa ringgit nga hinga dirat manahak pisa kaya nga kaupusan kaduhong kad akama ang ginawad manahak kamuntak kapalayanan nga haran na po hot pasunduran dati rolomon dati pang kagapakit nga akon kay may pango ko gipisa ako mo hindi kumano po nga haran na po pasunduran dati manahak to ko di irini no kaya di beri yang terbaik bagi Tuhan beri yang terbaik pada Tuhan ino po hit
karutum dahiti nga ina pa'y asanang idi nga montok lagi kepentingan sendiri. Sekira na piagalan takad panahakot untuk pelayanan om kepentingan sendiri nga tok pa'y mahamahan ng kepentingan sendiri. Nga iya di na rin. Memang nga iya di na kau basanto ko. Nga hara na pohot pawayaan, hara pasunduran dati om may to kono na onwide keutamaan pelayanan dati karahingan. Ina pa'y tambalot takod bobos sa tasano nga Yesus gisambot pinapatumboyo isya kapasyan daw muntok dati. Minamonsay nagid isya no pa nga musikin. Tumantado ko musikinon disyo iyati no pa nga nasilito ko kiharo. Isya no pa nga tapos ay kanod sontob no pa ginawo ahaharan nuno pa hit iharap idati nuno nagit harap ikapasyan dati. Nga agumutulon na magakon na Christian mamusus dat pakianuan di Jesus iswang kapasyan diolo mila nagi kamandat mang yelo na kinarahingan miyampay manahakot sa ginumo it bobos sa takoro antakan piad sayra da matay ato kom gali di waguh di karangahan hulo ay kano pod hiti nga kada tokonod iyati no poti nga magakon to kapananod da kinarahingan nga topot na pohom gali di mangumang to koy dat sayra piat timpod ti kapatay to ko nga inapay panahak dati sukungan mo to kapalayanan nga maningayam. Yung kurugyalo ka mo na maningayam. Kumbala insandat ay harodihot papaharod pungutan ya pungutan na takan hindi nga haraman punguto ko kadit diakon ba do kayo napad ay laan pira na po ka kadit diti sa pulusin pun muli ka kadit ibigay anak po rin kadit diwawayan di kamulakanam aga-aga laba kumano po nga hindi ko piyad sayra na po borosan dat pira na po do kayo kagaan na ginawa nga kadain da pili ho po daw sin nga no kadit wayan di aga-aga laba okay kita na ni po ganyan maningayam gid opo dadiusin ko piman tako gid ilo ni komuno tidit yun di mangumang jadi kararangahan na tidit nagdaan ko mo yun ay mimangga iya na po hom naharahot imilo na komundat aiso nga kakitanan na po tok pay mahamaha ko iharo-haro nga ina pay pananahak mo hom hopodosin limon hopodosin moni ngayam nito haran na po di mamungut na darama negal kaharot midupagul pamanaw na kabajikan kampung mo mapintikid do walay harabuk isyo pasurato na dati darama ay tutunan ko na tulun na ki hara-haro sawit sawit ni talun na po do ikar sa ribu labisan tando dondo ay lanit tulun pamadarama ka ng limon na po daw sin so iyo kaya nga ay momohingi-hingi di siya hoy ka irinig ka muna aga-aga laba
ngon po di dati piagalad Yesus na patay motok dati mantadet ay kinasilihan di siya tulun nasili mosikin ko kikiro minamonsed iyati na po nga kaya kiharo timbang-timbangon to yan dagit ipanahak dati sa kadong muntak na pelayanan nakasap ni siya matay piya muntak dati panahak ako na din sa kadong kapalayanan nga 5 na dosin 2 na dosin aga-aga labah kontak nga git aga-aga labah kagit sekira na pagyadit iya di nga miya galidit ino po dohod o sarom pan baka mo ni ngayam nga momohingi-hingi hindi pa kapipiro kapupurimanan iyati na po nga ino pa dahit keperluan toko nga kaya toko da isuanggot popo popoindalan do kosanongon isuang ko posien dati sakira na po iyati manuh tokod ko posien do poingompu sa timpu do orikot nga harodalot ginawa dati kaya montokot memonsay di kosanongon isuang ko posien Saira na pod ukaban na pengadilan o manendo ukabayu buk da pinasuratan moniki da patulun nga anuan da titungkap kopion toki kaboboyhon daw ogumu matingaran da pasuratan da isuanggot buk gereja nga harap nga isuang po catatan da buk kosuruga ilo na pod nga parampuk tok opodos-podos hindi karangan tilulo ogumu iyati na potim nung kasurat ngaran datit ibu keanggotaan ka gereja hingga nangkud gereja Tambuluran nuperdi gereja Pinampadan gereja Boluran pote ke gereja Rangalau ni haramina mo WhatsApp ko niya gereja Pinolobu saling surat nga ngaran dati nga kada pondod ino po hit spain surat tahilobu kasuruga nga yati no poti nga parampok parumpak kinorohingan suway ko ino po itulun-tulun diti nga nakataubat gisang bo isuang po buruan no muntak kinorohingan nga harapapuahangan na ginaw diolo irih na dahit mumusay iyala na pa nga harapat sa muli irih na dahit kamuyan da iyala na pa di nga haro bahagyan isuanggot sayra na po ino po hit ngaran dati nga hilo no buk no gereja nga it kaboboyhon dati parumpak te kaparampok ko kinorohingan nga ino po hit otarimo dati nga tusong di patahakon muntokot hamba yang tidak setia isay di manula tusong malapetaka insanan tako nga mada tako ilot kumundo malapetaka katilombus tokom anak roh pumangudi hoy haron nang ikadaw ti komoyendot kerugian serat iati no po nga okuri ot ay kerugian akibat kurang kemahuan ay kurot kadi memodusun ilat kaginawaan asaru dat katumboyo nang ikadaw da sangulun na pahit mengusaha alipiad aparagatisyo nga
numan pating kodok dot it anilanam saira iminonigo ay sa kapailan dot kapagulu timpu na padid numan pohoro o pangintangan maya dot binuru-buru daw nga nakita di dot agumo kabali kahangan isuang dot timpu dot ay monompon idit agumo kabaling kahangan idi hingga haradihot pongolus dati titong paguam ang tatap na tusin na lo ipongolus halik piad akon ko pimponu nga sambahagi na padi antakandot ay padilla timpu da miya galidi gisambo ina pay karuhang ang tanganak nogi iswa nga pelayanan na kinarahingan nga ngayan iyolo na po nasilih da mangigiti kahaharan dot ay tulun di pentapot iyolo na padi nga patilang busat pentaguang nga kanta-kandat pumagunan sa irada ina po hit pintu kasihan muntok dilo nga osampon dot monigo iyolo na padi manungkiad dot kata adan dot iyo di kagayo muntok dilo dinolohaw da papatumboyo di kahaharan dot pinatahak kumadilo ina po inaritan da hiti nga ay asaro ko gadi di yaw di ko ni ham sa irami nagindalan ni head mga hilabuluran mantad da pamol nga olumi sa iralan olumi sa iralan to o gumubunga-bunga mantad ka kinagumo bunga-bunga edi talun-alun kare tayo na didit tambalot ay iti na pa talun-alun iti tumano da kalulusan nga ay da kalulus iti ka nga sa kira na pod ay palulusan dat gerid 80 piatus walo na pod piatus nga gumuot kuntirik kot alingkup dahiti sabah ka patumaya at intangan na pagyam patumaya ano ko kakita ba to mano tampalo it luang ka talun-alun tay ko si Minondawago awayaan na diluri nga lumanat ya digata lumanat tay talun-alun kumun po nga mimanggat ano asukupot sukatan sukupa quality nga disay madisalain do sa kira na pod sigog kay dat ilo na pawawayo ang dati numan pating kodo may na di siya sato to naging na dati to ginumuan na kabaling kahangan mo numan dilo pendalan mo kada dadot iyati na po nga mihagalid di moy na po pendalanon to koot ay tanggung jawab tugas dati da pentapot ako kuro na di dat poting kodo to koy doron ni sigu ano pinapoingat poting kodo siya sato na di nga tok terlibatisyon minangakan da tusin da persatuan bola sepak minangakan ni si tusin ay persatuan bahasa Melayu bahasa Malaysia ilo nulo nga ay mati elanum amo no pati no sa kira na pod ipagilitan to kod isang karaja indama kam poting kodo siya sato
Ay lano maagumo inga ikomondat kurik lubang tutup lubang kurik lubang tutup lubang akan tetib bain no di ada patan kopi yo dadam mo tebor hikmat nga haran na pay ralan datid ay lanta ko natid orika tapay audit kagi mana do ceko it stock aya no kurang ngot songgilin do rasun kadit store kipo sarapun hilag estate dilay lah tu mesti ina pay record nga teli ka pengka record dat ihirid record physical ihiri book mesti kapiagan aya no kalau bisa gilin do rasun kalau bi nga ya boleh dulu lagi itu kekurangan wah lawan nanti mandur mandur boleh kah tolong saya ini kasih cas di ando blok E saya nanan di mandur nga ay mana pakai nga ahin no saya na kayo na poting ko do takod siya sato nga pagumutong malilitiad di iya di na day mangigit ta kunsi do kahaharan do kinarahingan di pinatumboy ako madati may na dati pendalano miyampay mo na po nanuan pa tugas sa tagayo hinggo na po isuang pekerjaan pinatumbayaan kad kahaharan do kinarahingan dat payengkuro na po kasonong kada anu ikasonongon dat ay gisombo iya ano pa nga aratud isuang dat pagumbalan puji Tuhan tu taubat taubat ngay ako natik kasama naman ay tokoy harap pumati doon nasalasay anuan padana ko biyak pinarahingan iti paluang ay momongo teko menyelosadit masalah din doon pa yung pasi-pasi po tok hari mo tiga kapilod o nga tirik tako itibo asampin pailalat pengkukurat salug yung harus salug o pengkapay nalanon po hom haro hindat rumikat nga tutupan iti dia tutupan ya di na riki nga ila na lo keperluan dati dat haro na pertobatan dati hilo agumutulun dat koponu do batas-batas dia lo antakan dat dia lo na po nga olidas agaras po nga ina po pamodan dia lo di onuan dia lo nga apatut dat ay siya. Tetapi tindakan pencegahan harus diambil oleh saudara-saudara kita. Yelo no po nga kailo do pengkuran ako kausinan dia lo kada gisa momomonsay ay inapohit tamodan dati nga ampakan teko katilombus man to kono oturo akahaharan gisombo inapairalan dat niya galidi nga ay anu dati dat mangada domoni kitimpo ina po sinuratan da wasiat muntakit inuman wonsoyo miyampay aralan di kopiagal do hukum omnogi nombalan no teka sudah diuji tahan uji saya pakianuan irinahit kanu da tumahan dat alaid sa gigisom ay sobohiton sayran ina pa ititahakid nga pohoron da timpu isuang dat pekerjaan di pinakiano ang pinay kapatayon na po nga
okon ko rumikot ait o sikap kakuaan no pa nga iya na po nakapumonsay ka na wasiat ni kapumonsay ta kapiyamo ti wasiat nga iti na kapatayan nga ako ni ko ay sikapan kabulot yun. Jadi kada ta ko di po mo sarod iyo di matay iyo di matay na di kapurimanan na mumonsay wasiat ako ni ko megaliti. Kematian tidak akan datang satu hari lebih cepat. Hali piad iati na po nga nakapumonsay ta ko ng wasiat. Kamuin na po hom miagalidit antakan na po yung pasito ko iri ni kangambot manu aturo ikahaharan haratana no sukod ni tanganak no pagiduduan no muntok diolo miagalin na rin tandati di kaswabon kanihab hali piandad harahit na lualu manu nando pasuratan iswanggat sinuratan dat patahakan ko di Simon Kapal patahakan ko di Suina Bolin sa iti nga okon ko mangisi ka pakapatayan mo at ako'y mudas nga isa hindi na kayo ladit haro-haro ko ilungon mo paimiyaw pa nga nakasadya na daw lungon daw amoy ngay o da pahiri sumano ano patulunong kataguy ka kahit di harahigi sambo indo karam kay lungon nga apa patay ka sa di na kayo lang balay na gyara ko nga iso imutigya porsadyaan na tumugo ang kapatayan na tapot kapiyo mo tuga tanggo lungon nga ato ko kon ka mura-mura mo ito kono ko di hara icebook ikon amo no ako ranggat ano na ribu nga itinapo ka mo na mo sa wasiat o kon ko poposika po kapatayon kadhino kon ko manginiba na kaposiyon isuanggot mamiduah kon da kahaharano kumakaluarga muntukot walay no miampay korohyan no sendiri kada tokono may lihuay pekerjaan da kinarahingan iati namoti it panguhuk pa kinarahingan ipinatumbayaan da kinarahingan da kahaharan daw ipakyanon daw may tokono siliho da iso o pangintangan di tagayo karuhang tanganak ilan na dati kada dati may palogos sa dat yelo na padinga asilim musikin yelo na padiho man toko pohoro paharan toko dat persiapan sekiranya yelo na padinga kakurangan nga kada no dat ay pasilit iso na kaubasanan domongigit isuanggat bahagian nakahaharanu montok ko iso o ay tinimungan di tangaro kumadit harang tidi nga ilodilo kumadi keluarga di tapot tapom akan ito musikin kuy na kailam hara kapian ipagilitan dati nga tulun to kabagyat ti boki hara kapurimanan dati hara hikorohyan toko hara amo ilatanganak nga iya din haroy korohyan toko latanganak harit kapiyo no korohyan momiduo ilo bahagian kaling pupusan ti pelajaran momiduo toko nun ladit kahaharan maya da wasiat ino pa'y korohyan no nga to kom anuan no dia ino pa'y anu korohyan nga langsung ga anu anuan sedangkan da ino pa'y anuan no di nga kaya ino pa'y anu anuan nga musikin ano po dito nga mukalo
nga kadain doh det ino pay kaubasanan nu manaha momidu di kahaharanu nga isoot nuludan datanaru montok ti kaum pinayan di otopot na po nga ilon po nga kan ito musikin doho na po di ko kahandaman di lodo nga ay anuan to ko kautamaan ni patut teman uhupay limutan na nakaburu ko po siyan di talutulun ino pay apatut no anuan na pay mahamaha nga itano ko buru ko po siyan iduo ino pay kiharon no hom ay anuan nga abuliwo sa kira na denu po jadi mano manahakot ay kaya no ino pay apatut to upan nga kiharon musikin pa sa kira iati tanganak harakaraja no o sanang karaja walay nga no konsoy korita nga ana orumpo sa inatan tanah no nga agayo o gumu no bolino piduo na di mulahing harata aku po nakorong o daharo sarita dat kad di tanah kuhom ako no tagalabhogian patakon nagid ikuo to oporlo ay so panorangokot diyan din bahkan do sa kirod ihot urang kaya nga makimamaha akuid anuan da tinungkusan di molohing sa kirod iho piya kaya nga yati ay ganganak sa kirod napod ki haro toko pay mahamaha kaposyon itong pinay no okitaw nunod oporlo na siyo kada takon nagya pulong kiya hawdi muhok pagi patakon na pubod ikunod kadang ihati nagiit kihangan do bahagyan to porlo ya bayaran ngay jadi puji Tuhan tu ino po hi kaginawaan dati nga ay no kalat panambarasan ko kapuhangan di pempasi ino po kapuhangan dati right ko kahaharan nga o kon nakamunta ko kinorohingan nga muntok nagid isuang piad pagyong pinayan kapanahakan kopon idan di kahaharan dat isuang keluarga isuang dat maya di molohing tumayaan ako dat iso na pangiwaguhan kumadati right here ilo kahaharan dat tinukusan nga haron na pa'y kaporluan da swad o kita dati panuan to kasiwatan sa kirad iati iman hakot harta warisan nga noong subtokod kaswabon baynod kada na dati lihuay mantokod potabilang da palayanan na pinarahingan bah haroh padadi lo kaling pupusan kagulo nga matakan da po tayo dot kaswabon da suwapi pahitian pa kanati panambarasan nati tumbayan po dot haro na pakagaton takalod tapos kapiyo mo isuan na palayanan dati pangatalangan muntok tanganak tipong yung pinayan haro kagaton dati dot ku dapat jalani hidupku pagkupan na kinurahingan pengkurang mangatur tanpa Tuhan yang di sampingku. Milah Ku tak mampu sendiri. Pemilaan Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu.
Inarhingan sundu isang pagkasorga Peganglah konsep sama baino tanganku, san pakan jangan makalimusi lepaskan. hati sisaan Kaulah sambayang dan harapan kumanan palayanan dalam sontop ini hidupku. bulan hai kosong baino sekirot kasih dua lagi nawo maya ada kepopurusanku nggak pakai ampunanku Bukan dengan lagi untuk kependudukan ini bulan kekuatan hai sekirot da irin lagi ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan